ngikhetha inkosi yaseThemba kuNazaretha. Amen. Ngizokhuluma ingilosi yami ngesihlabelelo 135. Baba ngikulo Nazaretha uShem. Amen. Yabathanda abantwana bakhe. Nazaretha izwile inkosi yamaqadi ikhulume ekuseni ngesabatha lokuvala. Uthi wafika inkosana kuyo izobika ukuthi umkayo esibhedlela bathe kuye ingane ayithwele esiswini ayinawo amathambo. Watholakala ukuthi uShem akekho endlini, semkhohlile indawo ayikuyo. Kodwa khona indawo lapho khona isithatha ucingo inkosi yamaqadi ifonela enye inkosi ukuthi ithuma umuntu uyenikelela le nkosana uShem. Wayesiyakwenza lokho indaba izitha bayombika lokuba le nkosana uNkulunkulu wethu naphezulu. Kodwa-ke ngoba umuntu wasemhlabeni inkosana yangakholelwa kulokho, akhethe ukuthi ayizihambele yona mathupha iyofika la uShem akho. Ithi mayifika nayo yafika yazivikelele. Aseliphuma-ke ilizwi elikhulu yawulile ibhande ukuthi inkosi usisi. Nangempela amaNazaretha iyaphila leyo ngane, iyabonakala ebuzima sebuhleni. Udokotela inkosi unyazwe lezulu yathi ingane yayingakhishwa yahlala isisuku. Yahlala isisuku ingane yaze yaphuma, kuyimanje yaphila leyo ngane. Amen. uNazaretha masikhuluma ngomnyazo wesulu, sikhuluma ngemathi inkosi uNazaretha. Ithi inkosi yamaqadi ikena khona ukuthi isidinga Nazaretha lesibhekane. Ngoba wonke amaNazaretha oza nakho yakwamukelisa uShem, ngisho ngabe ukhala naye yakunikeza uShem. Nazaretha ithi inkosi asoyiqhelelanisa nabantu. Ithi inkosi ngakho masiyiqhelelanisa nababi soyenza ibandla leNazaretha elidodeni ngoba ungekho lolu ukuthi baligxeke. Kodwa thina ithi senze kuqala ukuthi baligxeke ngoba suke sibaphikise. Kanti masingabayeka bazophuma bezibandlela. Kodwa thina soke silandele uShem. Uthi amakhosini ake abaholi bakuleli bandla suka kumqala wendlela unyazo lezulu. Abesho bethi khona noma ngathiwa ngafika ingilosi isitshela ukuthi lelo lesilandelayo lironga soyeka yona ingilosi siqhubeke